Baya bro, tinang norokno, je montro book roni kokno shanai. Abro norok fast kanawi, bilipsi kalai mayang nai. Ang buhoro, saisung keo content no sifro, belai no kiriwi tangka. Abagi norok tini waisa, nini brain ni limit ni sefano, kusugoke one sokdi. Mane, logic ni puito baire oke one sokdi. Haike sinung, of mysterious book ni kokrok no, buziwi man nai. Sing joto no book to pore layo, school ni book, college ni book, te university ni kotor book rock no. But o sangsaro amai mysterious book rock puito tongu je, a book rock tongmato o sangsaro no tongu. But borok ni connection te alka dunia wasi. Mane soitan ebake negative power baisi connection tongu. Amai book rock no sangsini logic rock by puito si buziwi maya. Aborok bahai ke ngaiman, abo bahai ke possible. Aborok sini logic rong no puito si sekamai riwo. In game di baya rock jorano hamya klaya kere belai no mysterious montro ni book rock ni kok no shai malai sinai. Teo channel no ketalangi tongka ke o channel no bu subscribe klai di. Number 1 The Grand Grimoire. O book no the book with incredible power in Zago. But o power no manna ningke belai no karak te kotor shamung no o maklai nai. O book no 1512 seijak mani. But o book no je borok suyu bo omono seifro bonishago devil ebaka burasasi habjak. Amo ehini borok rok song layu. But o book asike dangerous je bono Vatican City ni building go kaisa rumos lock lai martoni siu. Tangi hinge o bugo amai kirima singsa kokrok seijak je bahai ke burasa rok no ring hor nai. Bahai ke boot rok bai contact lai nai. Amai kokrok si o bugo seijak tongu. Te amo haibu songjagu je borok o book no complete ke pori nai. Boboni sol ebake pholano si devil ebake burasa no phal mari nai hinei. Aborok ni bagai ni o book no kaisa rumo ke lock lai martoni bu. Number 2 The Book of Abramelin. Omo hinke 15th century seijak mani kaisa book. Bono 1900 English language wo translate klai jago. Afroni simino o book no mysterious book hini song jago. O book no sinai hinke Abraham mungti khoroksa borok. Abraham Egypt thangfro aro jagao bo khoroksa magician ebake jadugor bai malayu. A magician no bono kabangma secret magic trick rok no shao. O dunia ni negative power oni kok rok no shao. A negative power ebake hamya mantra rok no Abraham hinke kaisa jagao ke seika. Abon ulo hinke book ngi kasawi faika. Mane sing je book ni kok shawi tongu. The Book of Abramelin. O bugo belai no kirima singsa topic rok tongu. Example thijak borok rok no bahai ke mathang nai. Spirit rok bai bahai ke contact klai nai. Invisible ebaka bahai ke kema nai. Tei nok barogo birnani method rok no puito o bugo seijak tongu. Number 3 Codex Gigas 1648 30 year war sole uitong fro Swedish ni army rock city of Park no loot claimani brok loot claibai Sweden war no firo goitang pika bata loot claitlang mani mane yonu brok kaisa book no manu a book belai no kotor te belai no raza a book ni hilik maninke 74 kg a book ni bumung no Codex Gigas bono kaisa devil ni bible bu hinjago o book was sekango originally 320 pages tong mani but tabok je jagao o book no tonijak aro jagao a book ni 310 pages si tong siu mane te 10 pages kamawi thangjak o book no je borok suyu bongke khoroksa mongsi boboni promise no sebai ro bo sadungui tongnani promise no sebai ro mani yakulo bo sak no punishment runani bagai kaisa room oke nije sak no lock lainau kuno fanu saya karainu bo thoinani bagai ready ngai bayu but bo thoya ko sakang amai one soka je o sangsani je secret kogrok no bo sai manu je montro ebake je jadu rok no bo sai manu aborok no bo kaisa jagao sei kalang nai hinei final night ebake bo thoinani last ni dino poito bo abono complete ke sei maya ko aboni bagai bo devil ebake burasano ring horoi abok no complete ke sei roka boni sol ebake folano burasano reire nai hinei te lak borogronu amono mane uje o book no burasha ebaka devil no complete ke seyo hinei
tei bono kemanai last ni 10 pages je burasa seimani. But amazing kok hingke amosi je burasa seimani a 10 pages no sabojani remove khlai khogoi nai paika. Te a secret knowledge tabok sabone arotong. Bono kaham jagao de use khlai jagai tong. Na hamia jagao de use khlai jagai tong. Abono ke bo fanusi shai maya. But tabok ni zoraobu a 10 pages. Keboya keboni aronu tongu. But sabone arotong. Abono kebo fanu shai maya. Number 4 Necronomicon Omono hinke theijaknai book boito hinjagu theijak borok bai bahike contact khlainai boni exact method rok o book go seijak tongu o book ni joto pages onu belai no kirma singsa picture rok bu tongu o book no tuiwei Friday the 13th series tei Evil Dead hai horror movie rok boito khlaijaka o book no Massachusetts Miskatonic University o tabok phanusi lock khlai tisajak tongu A book no most haunted book of all time book hinjago. Number 5 Grimoire Grimoire no hinke magic ni book boito hinjago. A book o hamia mantra tei alada magic ni trick rok bu tongo. Je borok rok mantra rok no kisapano believe khlaya borok boitosi a book no waisa pore naikesi mantra rok no si boni life haike songui ma tongo. Mane o book no je borok poreu boni brain si completely ke wasangai payu mane mantra rogosi boni bekka angai tongo. Hambai bai brok no o video no faithak jorake nai tongmani bagai norok tolao comment khlaisadi o book ni bisingo norok book no jotoni chei kirima sangsang jaka te norok salbrum no omahai interesting video nainen musuka ke o channel no subscribe khlairi di video no like khlaidi te ano video no bu joto ti prashano share khlairi di norok no belai kenu hambai